Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Може ли за Џордан да ми кажеш какво искуство имаш баш онака со Џордан? Која беше твојата слика за Мајкл Џордан додека играше против него таа 93-та, 4-та, пред да се пензионира прв пат? Pa ja mislim da taj njegov film u biti njega opisuje najbolje. Taj film koji je izašao nedavno, mislim da tu precizno ga opisuje kakav je bija i šta je bija i zašto je bija to što je bija. Recimo, ima jedan moment koji je meni ostao u sjećanju. Kaže, ja jesam vikan na svoje suigrače, ja jesam bio neugodan, ali ja nikad nisam od njih tražio nešto što ja nisam napravio prvi. Tak. I onda gledate njegov prvi trening nakon što se vratio iz bejsbola, oni rade nekakve šprinteve i onda vidiš da je on prvi. Da. Znači to je to je vođa. To je vođa, znači ti slijediš mene. Ja sam na treningu najbolji, ja želim biti najbolji. I ako nešto ne valja, ja ću ti prvi, znaš kako mi kažemo ovdje, Da. a ne ja ću iza nekoga, nego ja sam prvi, ali onda ja imam pravo da vičem i naravno da to nije svakom odgovaralo, ima neko koga to motivira, a ima neko koga to deprimira. Ja sam bio taj koji je to isto radio na svom nivou i ja sam bio taj koji je vuka za sobom ekipu, ja ga apsolutno razumijem. A imaš likova koji jednostavno nisu spremni na to, koji su tu da budu sa strane, da idu niz rijeku, ali uz rijeku ne. Ти беше објективно најдобар у Селтикс во тие години, како што Џордан беше најдобар во Булс. Осеќаше ти еден вид нервоза дека гледаш дека другиве не се трудат како тебе, пример, имаше таков момент кај тебе лично? Pa ja sam, naravno, ti kad dolaziš iz Europe nije to kao danas. Danas kad dođe, ne znam, Dončić u Dallas daju mu ključeve od grada. A ja kad sam došao u Postol, meni su dali smrdljive dresove da ih nosim. Tako da ti moraš prvo izgraditi svoj nekakav status. Reputacija. Sa nekakvim treninzima, sa nekakvim utakmicama i to. I onda kad dođeš do nekog nivoa, jednostavno osjetiš se moćno, osjetiš se da te ne može niko čuvati, da si dobar, da pripadaš. I to je jednostavno feeling jedan koji ti ne možeš nekome objasniti ko nije u tome sudjelovao.